Kadba nang mi kisngi kajingal election na kawe kajaka kelas sedang bansong shit kamtam hakani ke election MDC kaban salong haka ar hoi terik benai ba ar mentaus nem kipat ba kibal ap kimbelanti kemang ya kani ke election la chis nem kin sayo ya kalat banjit ya kinong mi kmat ki jongki hakani ke election MDC kaban salong haki ar tali ke district council kiseng san partai ba per kilabun kam ban lecha upaj ba ban penito ya ki kertong ki jongki bat kumjo ban pan ke jingkasyan na kipaj ba bakin yo ban mi kmat chaka yingdor bar jong ka GHEDC bat ki HEDC kaban ya site bat kaban ya da ya kendau ka chep jong ka bri neutrem ladang ye pa chaka jing pen krek jong seng san partai ba per jan baro seng san partai kita pen krek ba ya kanika election kaban aireng pesya ya ki we pat ki kertong bat kiseng san partai la kedai keberon hak sorkar ni keberon hak leng persya kila pen krek bahaya kan dik election keban sayo ya ke jing kersan na kipaj ba ada pai cha jayau mau prem konstituensi kiseng san partai ke bala pen krek kilong keseng Hill State Democratic Party keseng rulum ke bala rimtam hakani ke jela ke bala pen krek ban pen yakun dau ba lor syai lengwa uba lor syai lengwa unsa aireng na ketiket jong keseng HSPDP na jayau konstituensi hakani ke election MDC persya yiki wei pat ki kertong ki ban saya kun persya kaseng san partai Voice of the People Party kala penkre ban penyakun dau ba Denzel Renat Chen uban sa aireng na katiket jong kaseng VPP na jayau konstituensi persya yiki wei pat ki kertong kaseng kongres kala penkre ban penyakun da uba Gerald Chulai uban sa aireng na ketiket jong kaseng kongres na jayau konstituensi hakani ke election MDC persya ya ki weipat ki kertong ki ban sa aireng hakani ke election MDC kaban sa long hak ar poi tarik urempang mata usnem kaseng riulum United Democratic Party kani kaseng ro kan sa aireng hakani ke election MDC hakaba u kertong jong kaseng udai uba Augusta Jerwa uba Augusta Jerwa unsa aireng hakani ke election na jayau konstituensi na ketiket jong ka UDP persya ye ki weipat ki kertong ki bansa aireng hakani ke election kumju oro kaseng khon hanyu trap National Awakening Movement kaseng khnam kan sa aireng hakani ke election hakaba ukurtong uba Thomas Pasa unsa aireng na ketiket jong kaseng khnam hakani ke election MDC kaban salong ka arpoi tarik urempang menta usnem kini ki kertong ki bansa aireng hakani ke election MDC na jayau mau prem konstituensi berkasyong haki paj ba yanu ki ibit na pedeng kini ban pa seying dorbar ki HEDC na jayau mau prem konstituensi